ngoba ezinye zeingoma ezayibhalwa ezasiku album yomfana lo engimbiza ngomntuzana wami nawo nginesandla mina ekubhaleni kwalezo ngoma naye ngakutshela namhlanje mawambuza kodwa ayikho leyo othi ingoma engayibhala mina ngayibhekisa emdlejeni iyodwa kuphela into engayenza eyokuthi ngalesikhathi umthandeni ekhiphe ialbum kwakuwumthandeni eyikhiphile yezinofobia ungaqhumana ngafanele isilo sembabadla wonke kade kusuka ibhili ngathi mina bayede ukhona umunye umfana wabafana bami okhiphe umsebenzi omkhulu okhuza lesi simo esikhona ezweni ngamthatha kamama umhlanza nesilo wayehamba ngemoto ehlaza njengotshani nomunye umfana nomubi njengojiwe njemuhle onjengawe nje manje angimazi leya muntu kwama indlunkulu yonke iprogram yangaqala kulindwe umthandeni nami mina ngase ngifikile ngikhona wathi umuntu amthulani sithesilo ngeke undlongibala vodla amadoda ngeke uqale lo msebenzi lo mfana ocule lengoma ekhuza lesimo esikhona njengamanje ezweni engafikile ufika umthandeni vele sesixabene endlonkulu ngamthatha ngamethula esilweni sathi silo ucela abuye la endlonkulu ngoba abantu bakwamanqele khona into iqhaza babili bamba la endlonkulu elukuthi nokuthi umuntu engengikusho njengamanje so kunesikweletu umthandeni afanele ahamba usikhonzela endlonkulu ngoba isilo sasisho ngaleso sikhathi wamnikeza amasithi waphinde wamnikeza ilokonjana wamnikeza nezibusiso wathi mfana wami khulube ngangentaba ngiyabonga ukuthi ungilekelele ukubhuleni lolulanga obelihlasela undlunkulu kaSulu izinto lezi ezenziwa yimina emveni kwalokho uthe umfana engimzalayo mayegagamela engena emalawini ami engena emathunjini obaba omkhulu engena esendelele kababa ngase ngithi mina ke anginawo amandla mina ukuthi mina ngakhijimisana nengane ngathatha isinqumo sokuthi ngiyayiqalekisa lento abayenzayo ngangafisike kube khona umunye okotela komunye namanje nje kusho njalo futhi ngithi mina lento le ababiza ngegame akho game la amahlaka esiwahle maye khona ku WhatsApp uyambona lo uyambona nalo abana lo sohleka lokho kodwa funa bazi ukuthi konke lokho kwenzeka phezu kwesiqalekiso uyise wayo lento umnikazi wayo imina ngiyaphila amtoliwa nabantu engikhuluma ngabo bayaphila imina umnikazi wayo bese bembona ukuthi I'm the president of the Bengal nation for nothing